Unata markachirinakaru qamäwi wakisht'awiruq nayraro irptataskaraki aruskipañari wakisht'awisanpisti chikanchis asitakipuniwa sapa alwan hama hichasti kitirosa hawilt'ani waytan jilatax César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, kititeja irpanchaski qhanañchawinakampi proyecto nakampi municipio nakana saukamaraki purt'ataski sapa comunidad anakarusa kamisaki eskerupanaya jilatax César Cocarico allaki pankullaku qhamarakiwa kitinaka sanchistana unchu kisiniskistu panakarusa allata kirakiñani Jilata, kuruna kahania mapaksi hilajewa wale pekeusumpi, yakimpi, markachirinakaru wale next ata unkasip haraki para médico hayuka anual tawina kampisa. Kamsasa sawaisna markachirinakaru uksatxa. Kullaka haniusum yatias heti kunatsa han aka ataj waliki. Hani walikit satakio sasakiu sasje. Pero markachirinakatakiqa askiwa yatqataña kunatsan walipach ukay walis karak pachacha natakiqa haqiqitnayaq humham kullaka kititiqa unchu kisiniskistu haykam usuritano hichasa anchitak uchisktanqa qarur hurperuqa usuta unhasna kunasaka artículo usutataki ma cuidados usktawaykaspaqa haykama aka artículo Kunalaikutik saskiwa, sitite humaja usunta tukaja, hospitalar sarata yukaja, humaruja yanaptañapau qhillqantatäta suma unit asisa. Kunalaikutik chihaya imprudencia, ani imprudencia en pañapakitek. Imprudencia kamsis castellanaron sañmoniwa han cuidadumpi. Hayukay sañmonaskir. Ukamaji wasaroh unitañapaq taqichuyma hospitalanakanja, clinicanakansa. Yaka aruq satarakiwa sitite humaja unita sarata hospitalarukaja humaja unita yasiñamawa wali qhapampiki doctora nakaja qhillinakaja wali qhapampiki unitañapaq hani hayrasisaja humaj sarataja usutaskstaja haywata hank'aki muntaja qhillanakaja humaruja churañapaja kunalaykutiqa usutatja laqay sartañaj munaqtaja haykamachagot hayrashkan hayukaste wali kiskit hani walikitej hayu kausaski aka kataqa ukamaruq sarakiwa hani humaja unjasitaq hospital saratukaja humaja sumakiwa yatitat hamawa doctora nakaja qhillqantañapa hani han yatir doctoraja medicinaapakit haykomsaski a ver kullaka haykomsaski aka artículo saski aka katasaski haykomsaski humaja han hayrasis doctorampe han q'ari doctorampe kunaktir yatki hayka doctorampe qamarkamakyu sumata taqichuymata humaja hospitalanja yanapta asiña qhillqta asiña monta hayukataki usutanakatakiu aka artículo yasta sancionaja ñasa wali ch'aman hamay han wal hamay ukatwa doctora nakajanchitaja phiñasipacha nayraqataqsiwa uthaspawa sanción económica Hulqi, multa uthaspsiwa. Nairakataq ukamaq ukay. Hayukamaq ukata. Uqhabrusti sarakiwa humaja carcelaro mantasma. Uqharuq sarakiwa kimsir sancionaja sarakiwa humaja licencia doctora nekta haykuaja apaqatasma. Wali ch'amani aka q'ataqa. Kunatsa haykum luratarakej kunalaykutiqa nayrhatqa qoyasir sartanakut ukamp usutak mistunqtan haykupachan haychakamaqa haniu justicia qhatapkiti ukat hamawa akama ch'amani aka q'ataq mistuniwayi aka hichaqa unhtakirakiñani sanción económica kullak sanción económica nqa humaqa unkatasitaqa qullqipagañay multa pagañay no uqharusti sititik carcelat parlañani haykama kullaka siwa usuchata hukat sañani suchupta yataja hayukaja humak carcelaruq mantataja pamarata pusimarka mas pau carcelase sitite humaruq uskutman juezaj carcel mantañamatakej pamarakeja hani carcelar mantakate hunat utjiwa perdón judicial entonces doctora nakaja anchitaja wali arsusipqat carcelaruq mantapjase Kunjamatixa Evo Morales Bolivia carcelar mantañaj, pero pamarat hani carcelado tikit, utiwa perdón judicial.
kan sarakiwa sititi hiwai hat hayukaristi sarakiwa carcelaro mantas maha kimsa marat sohta marar kimsa maraja hanikiraki carcelaro tikarakit kunare kutiwa suspensión condicional de la pena firmir sarata hayukampikyo pukasma haniwa carcelaro mantikarakkiniti hayukamse pero sititi ancha huchani punista hagot amanot lorst wali achu sisarpon lorst askunas pansaya santi pone huma casos sta hayukayrinsti yasta hukampirakis papi kunalaiko teja hanuali amuyumpe hanuali amtampi lorataje hayukamau aka ataja kulyaka hilana kulyakana kumanakaja saphakirakta wali hani wali git sarakisas got kunatsan wali pach usuta tanaykaga hospitalar sartaja hiwasaja suma qult asiriu sarta suma doctora urit asiriu sarta hanu kamagiste kabachanyanis ukamaga markachirinakaru akakata no doctora nakatake maukita hanu algamaña kunara koteja sanción económico tjani ukamar kamara ki carcelaro mantara kispa ni karas estanja sitite pisikiche carcelaro mantara hani carcelaro mantkaniti pero hila parte ja pinasi pachao con la goteja upana caja licencia ja apakata apjanio pero amoyan llamar aquí no sitite ma doctora mayan hanu waluraski mayan hanu walirakluraski koyaski kinite no thakhiru kam ku doctora osas doctora tsas sarnaqis kakiniti waliti anhamaki walikit nanakataki ukatwa nanakasat aka artículo hak ataqa haqitaki hani doctora nakadakiti doctora nakataki wali amenaza kas pasa wali han wali kas pasa hayukama per haqir takiqa wali ukamaqa yati uiwa amuyataja maihtiatas que markachirinakaru jilatax César Cocarico hupaj qhanañchawayi iwa suma kakata 205 oñakit ayari ukamata hiwas pashpasa amuyañataki taqpacha piniti saranti taqeukanaka jilatax qhanañchawayarakiwa hichasti diálogo aruskipañatakiqa yawirataskiw hanichu kamaki jilata nanakaja amuyapqaki punirakto kunara kuteja aruskipañana ikuaja niwa kuna amenazampeja aruskipkisnati no huelga utkaskani aniki walikite kunara kuteja ukakason hasta hankak lortapiñan kuna manas lortapikise lortapisikirakispaya pero nanakaja presidente empeja wasuruwa arsutaqi nanakaja hausasiptua mahacha hiktapiwiro hacha hiktapiwiro mayoruja tata vicepresidencia parlañani código de salud hayukata kansuya poniña no yati takirakiwa kunjamasa hospital nakaja arnakata hospital nakaj chikasa yajip hospital aja nairjata uta nakanwa sarnaqasipki yajip hospital nakan hanikirakiwa suma equipamiento kayana caja suma wakta kiti ya tano ya sumat aruskipañanu kama ukatwa wasuruja tata presidente ja yatiawai marcar sasina bueno hanejai doctora nakampikej aruskipañaj kasutjiteu kama qalpach markampi hiktapi waña ma hiktapi ukatwa sawai hupaja ma encuentro ukaro hausa waña ni como te llama pura pata markachirija usurij yatkanja usuñaj yatkanja hayukanaka markachirjama ukamaraki maladot tapjani doctorana hayukanakampi ma hiktapiwir puriñani hayukam tukwa hiktapiwina suma amtanakapun absjañani hayukamawa sataja kulyaka walikiwa jilata César Cocarico irpirixa qhanañchawayaraki hichasti markachirinaka inasha qapanakaja hisk'asis karakstan Walja, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras toquetsti purt asiwaiwa municipio nakaru, programas, a proyecto nakampi kunata, agropecuaria, yapumpi, uywampi, sarnaqasirinakasti hukampi ch'amancha siñatakiqa, hayukapsti nairaro akaja, qhilqantatäta pashpa familiana qhanañchawapataki. Uksatxa jilata qhanañchawayi programas acceso a criar ukanakampixa purt asiwayaraki kunjamas qawqarusa akamarana purt asiwayarakpacha. Kulyaka achuyawinakatqa hichaqa akama sartawaitana 2015 hayakawa acá 2015 ja hiwasaja achuyawaitanwa 17.200.000 toneladas ukomanqaw achuyawaitan
Achuyawi toqena. Achuyawin, Kamaja, Iwasaja, Achuitan, boliviano, Kamaja, 17 millones de toneladas. Maukitilam, ¿no? 17 millones. Pero Maymara, 2016, 15 millones de toneladas. Uktawaitan, Maymara. Kunat, anchawañaw. Taqpacha boliviano, waña. Hichamara, 2017, por Iwayaktanwa, 17 millones de toneladas. 2015, Jilapachajio. Suma marao 2017. 2018 taqueja tanteap nanakaja hukam suma maraniu. Agricultura kotaki kuna laiko teja halyutjan. Acá taqpacha boliviano halyutjan. Maymaraja haniwa hichamaraja 2017 haniu ancha halyutkite aikile pasorapa miske uksanakana haniutkite no haikau hanakana. Oruro departamento hanikiraki halyutkiti. La Paz departamento Gualberto Villazuel, Catacor, Oxanacat hani halyutkitanch. Entonces hichamara iristi 2018 kanja suma marani con la ikoteja waliwa halyoja utewayani. Nanakaja amuya phakiraktua yaka achuyawina kanja kullaka anchakusakiskiwa akawa tonkota. Tonkota kawa. Tonconja 2015, suma marapuniwa, suma maraumistuaya, más de 1 millón de toneladas. Pero Maymara iriste, Hichamara iriste, Maymara 2016, 800.000 toneladas. Hichamarasti 2017, ni Qhatawaytanja 1 millón de toneladas. Hichamaraja sumakiu. Taqpacha, achunakanwa, hayukama, aichat parlañanisa, Hichamaraja ancha sumamaro. Maymaraja, absuaytanja, aichatja 9 millones de toneladas, 9.000 toneladas. Jilata, Jilao Achuyaweta. Hichamarasti 2017, 22.000 toneladas. Jil Achuyaweta, Aichut, Walha, Wakanaka, Uywasi, Jilsuyawetan. Uka Aichanaka, Kulyaka, Alhaña, he was animal and Kamachan, Ankajar Alhañan, Ukapiamta, Ukatua, Mayor Semanaja, empresario Nakampeja, Amuyataja, Alhañan. Kunjamas Pasej, empresario Nakaja, Anchita, Katunakaru, Skupchik, Carniceria Nakaru. Wanakaja, Hichaja, Ankajar Alhañan. Hiskat Uyuirina Kaja, Hayukanakarekichaka, Haturus Kanyan, Kunalagote Hupanakaja, Ankajar Alhañan. Takin Hamakibe Iconja beneficia Ukamauhilata, hichasti acá programa accesos walipuniuya qepa markanakan arusipje nanakaj ukampiwa sartañatwa qhachata anchitanakan sumaje qhatawinaka qhanañchawayi sapjewa ukaja kunjamas saranta siwaypacha kuna marata akaja kuna marats hutaraki qawqas uksaroja inversión qolqaj qhanañchawayarakwa Kullaka nanakaja walja programa accesos ma programa accesonja jilapachaja amuyatawa achuyañataki pero achuya winja hiwasa kunjanya sawa kunja masaka tigrakipawija aka sarnaqawinaka utkejaikoja saitaisna no cambios climatológicos cambios haikonakaja hani ancha Hanuali unjeas pati markachirinakaru. Hukatakiwa acá programa acceso lorawi hila partija acá hiska kotanaka. Hiska kotanakatja utjas payas karpanakampe komatkama uka karpanakampe achuisna. Hayukanakawa hila parte unjtawaya acá programa acceso kamarkamarakiwa kaukauhan haya orakinakaja parjtask chibat. Kun jamás lurs na han partañapata ki hani ki laqaja saraskañapata ki ayna chajargot kompe chiliptsna hayukato alura siwa na irhatja takana naka utkanja ukateza sanaka hayukana kama yatichi ukanakawa lurawaya ka programa sukatjana naka ukatja kusisita ki ukun laikutija sumawa unistasiwa igualja qotanaka lurjapta chukisaka tarija Kamarki Paispa Departamento de La Paz, Mayor Hasica, Sica Marca Rusarayapte. Pero hay que utkakiregiwa programa PAR, programa Empoderar PAR, Pais para Kikiu, ¿no? Pais para Kiu Yanapi, Hilanakar Kulikanakar. Cuata Hichamaraja Sum Sartayapta, programa PAPA. Programa PAPA, 96 millones de bolivianos inversión Ukawa, Ukata. Ukat Kamawa, Maymara muy añancha,
Maymara 2016 octubre, noviembre, diciembre, choquejawali, jilatax, ¿no? 90 bolivianos, hay con la carupurio, ya que pilna que culera que campesino te que juali que, alcasi guaitana eso, mat. Y chamaraja, han jilcat, ya que pilna que ha cochabambatja, yapum sartañatwa que chaknana contra jaraki o con algo, han jilata, haftat, que choque, ancha barato que pone chamara. Kunatsu kamara que hanana que amuya para actuar taqpacha markachirinakaru. Hiwasaja familia jamaja boliviana manqawaitan sapaja queja cuyaca manqawaitan 96 kilos de papa sapamara sapaja sapaqui tanteata hay como que hila parte manqtan choque si te choque piste hasta que hani yuca usjete ni con rakacha usjino choque pone munej han choque pe hani kusakit manqa hay como que ukwatwa choque yaki tu chamaraja suma que usar harut walja programa na kawai kam sartañatwa pero qhipatja kunarus purtanja hay kam suma que suma maraki achuya utiwa manqaña utiwa hani piskanit markata ukawa nanakanja yaki ukar jamaja y chamara poqipa kas ki sartawina que ukamaja qhanañchawayarakiwa ka qhipamarana kanja jilatax ka proyectos ka programas ukanaka asaja gestión akaja akamaranja qawqa % sartawisa agropecuaria tuqinutqaway pacha ministerio jamaja nanakaja puriptua presupuesto nairakat presupuesto inicial satauga tu cabroja puritawa nia 130%. Ya patapquito que mayo, junio, hayukana, programa Nuestro Pozo, que puchunak yap hayukana garuja, hayukana campejichak por isiptua, hayukua colque kipak haychorapistahane alpachaca hasta para por aptua ña hila 75% caro ejecución presupuestaria, wakta apta nanakaja kuyak ministerio komaja kunateja amuyatakan hay komarja majpokatao. Pero hichamaraja Bolivia no nakataja instawayiwa suma agricultura hichamara suma maymara nakaja ganancia nakaja mistuwa yanja servicios financieros hilapart como sanmunanwa banquero nakawali ¿cómo se llama? Walqipichapjana no panakawali raqtasipjana hichamaraja segundo semestre no junio tichakamaja instawayiwa sector agropecuario. Utiwa más crecimiento que aporte al Producto Interno Bruto, hayuataqueja, pibo, alpacha, achuyawinakatja, alpacha boliviana, achuyitanja, gas, petróleo, kunayman, no manufacturas, kunayman lurawinakatja, sector agropecuario, ustawayiwa aporte al PIB 7.6%. Nairga, maymara nakeja 3%, 3.1%, ukamakin, hichamarasti, país empresario una causa que 7.6% crecimiento sector agropecuario. Suma maray, hichamaraja 2018, hukam suma maraz. Nanakaja, ukaja, mistuña punap, ukato mayor hoja empresario una campeja, aruskipatäni, ukato exportación, su canagatza, parla ni paracto, sumata, a cajar alexna y comatjama, hukam pijilas caxna. Walikiwa jilata César Cocarico ukamaksaru humaja purtani oyatamata qhanañchawayi aka wakiskiri aka poqawinakata ukamaraki paro aka médico sayantawinakatsa maqi puruja hawilt'anipqa mawa huk'anpinakata qhanañchawayi Alaki pankulaka. Ukamawa markachirinakaru qhanañchawayaraktan ministro akaja jilatampi upaq qhanañchawayapaqtamwa ukamaw saranta taskaraki Bolivia markasana kunaymani irnaqawina kampi anchita kut'anitani markachirinaka hanukaq saraway khañani akastik atanakaq pasqataynaw ampi ukamasti arumant kamapanaya markachirinaka